ҳаст, шуморо ҳамон генаи тоҷикитону генаи вайтон кашид соҳиб болои китоби боботон. Чун Бухоро барои мо наздик буду, рафту омад наздик. диққати моро ҷалб карда. Бале, тахаллус ба машраби девона ҳар чиз. дар ҳамон мусоҳибаҳои шумо худтон болои оромгоҳи бедил рафта будед. Ба ҳамин тариқ дар бораи фалсафа ва илми фалсафа ки дар асрҳои барои мо хеле тӯлонӣ дуртар ки метавонед шумо наздиктар бо сабт кунед. шумо мегуфтед ки ҳамин китобо дар ҳамин ҷа ҳамин чанд китобе ки ҳаст ҳамин хати маҳдуд мешавад. бисёр қадима метобад, баъд ҳаҷманам калон метобад. дуруди бепоён бинандаи азиз, айни ҳол мо дар осорхонаи шаҳри Ҳисор қарор дорем. дар толори дастхатҳои хиди осорхона, айни ҳол мо ба хиди ҳамин гӯша, яъне толори дастхатҳо ворид мешавем ва дар бораи хиди ҳамин гӯша ва дастхатҳо барои мо мутахассиси ҳамин самт, ҳамин гӯша маълумот медиҳанд. шумо мегуфтед ки ҳамин гӯша, ин гӯшае ки масалан якм аст, ин чӣ гӯша аст? росте ин гӯша яке аз дастхатнависҳо ёки аз ҳамон нависандаҳое ки хаттоти хуб буданд, ки инҷа маълумотшон ҳаст, номошон ҳаст, ҳама гузоштагӣ ҳастанд. Шахсият аз чандин хатҳое ки бисёр маъруф аст истифода мебурданд ва устоз буданд. Устоз Очилдӣ ки гӯшашон ҳаст ва шумо худтон мебинед Очилдӣ бетобушон? Бале, бетоб, ки бисёр як шахсияти хаттоти бисёр моҳиру забардасте ҳастанд, ки хатҳояшон дар тамоми чизҳо ба чашм мерасанд ва зуд мардум чикор мекунанд, фарқ мекунанд. аз ҷумла хати куфӣ ки яке аз хатҳои бисёр нодир ҳаст, бисёр хатҳои зебо ҳаст ки ҳам мазмуну рамзи гулу ифодаи як маъниро мекунад. Бале, ҳамин хате ки алон мебинем ва ҳам тарзи навишту ва ҳам тарзи хатгузоришам ба як тариқи дигар ва аз ҳамон хатнависҳоу қаламу рангдонҳое ки устоз истифода мебурданд дар инҷа оварда мондагӣ ҳастем. барои шумо фаҳмондани ҳастем ки яке аз хаттотҳои нодири ва яке аз хаттотҳои бисёр забардасти даврони мони шумо устод Очилдии бетоб ҳастанд ки як идеяи дигар ҳамудам пешниҳод шуд. ҳамин хиди Очилдии бетоб, ман чанд сол қабл хонаашонам рафтагӣ будам, дар хиди Қайриғоҷ зиндагӣ мекунам. агар вақт даст диҳад, имкон диҳад, насиб бошад, мо аз наздик ба он касам рафта мусоҳиба мекунем ва дар ин бора боз барои шумо маълумот пешниҳод мекунем. хуб мешад. Саломат бошед. Ин гӯша чӣ бошад? Ин яке аз китобҳое ки дар ҳолати дарёфту овардану вай кардан сину соли бисёр кӯҳна дорам. фарз кардем инҷа аст дастхати Девони Машраб. ҳамон машрабе ки шоҳмашрабе ки бале, тахаллус ба машраби девона ҳар чизе ҳастанд. инҷа да ҳаст ашъораш узбекӣ, ашъори узбекӣ. бале, инҷа узбекӣ ҳаст. аз хиди ҳамин водии Ҳисор пайдо кардаги ҳастанд? бале, аз ҳамин ҷо вақте дарёфт кардам, баъзеҳоша оварда туҳфа кардагим, баъзеҳоша ҳаминҷо ёфтагӣ ҳастанд. чун Бухоро барои мо наздик буду, рафту омад наздик буд ва ҳамон робитаи наздикӣ буд. бале, китобу қаламояшонам дар мо мисоли аз мо дар оно хел пайдо шуданашон мумкин буд. ва инҷа як чиза, инҷа як китобҳое ки бисёр нодир ҳастанд. инҷа дастхати куллиёти бедил аст. чуноне дар ҳамон мусоҳибаҳои шумо худтон болои оромгоҳи бедил рафта будед. дастхати куллиёти бедил ки воқеан мавлоно Бедил шахсият ҳастанд ки ҳар ҳарфу калому сухану хатшон нодир ҳаст ва арзандае ҳастанд ки гӯшаи осорхона, гӯшаи ҳамин этнографӣ ё ҳамин гӯшаи дастхатҳои осорхонаи кишваршиносии шаҳри Ҳисора با هم دستخطشون زیبا کنند، حق داشتند، حق دارند. و پهلوی دیگر کتاب‌های قدیمه
яке аз китобҳои бисёр асрҳои 12 баён кардагӣ ҳастанд, аммо пештар ҳаст, чун санадҳошон баъзе таъхиру таклиф мекунанд. ҳангоми таҳқиқот кардан инҷа як чопи литографи садру шариат ва фазлул аломат китобе аст, ки воқеан яке аз китобҳои нодир, яке аз китобҳое ки иборат аз 1311 саҳифа ҳастанд. як қисматшон дар модасрас ҳаст, ки гӯшаи осорхонаи моро зиндаашон зинда мекунанд, зиндат метиҳанд. як чизе хотиррасон кардани ҳастам барои шумо, ки воқеан вақте ки дарёфтҳову ҳамин чизҳои таърихӣ мешавад, одатан чизе ки ба ҳамин минтақа тааллуқ дорад, кӯшиш мекунем ҳамон чизҳои ҳамин минтақаро дар осор гузорем. ва аксари китобҳое ки мебинем аз худи нависандаҳои ҳамин мардуме ки ба ҳисор рабт доранд. водии ҳисор чун водии тӯлонию калон буд ва дастнавису хаттотҳои бисёр нодир ки доштанд, аз ҳамон замони бухорои шариф, аз замони таҳсилоти илми бухоро то ба имрӯз вақте барои мо мерасанд, аксар мардуми ҳамин гӯшанишини водии ҳисор ҳастанд. ва инҷа як чизи бисёр нодири мо аст, ки муҳтарам ҷаноби оли президенти кишвар вақти овардан дар соли шодашавӣ осорхона шаҳри ҳисор китобе овардан ба номи Кифоятулмунтаҳӣ шарҳи Мухтасарулвиқоя, муаллиф Бурҳониддин Марғилонӣ. дастнависча ки карда соли 1281 ҳиҷрӣ, ҷои китоб шаҳри Бухорои шариф. ира худи пешвои маъзаи миллат бевосита ба ҳамин осорхона тӯҳфа кард. бале, тӯҳфа карданд, ки яке аз нодиртарин ва яке аз пурқиматтарин китобе ки дар миёни ҳамин китобҳо ба шумор меравад. ва инҷа як чизи муҳим ҳамин аст, ки чун хиради неку хиради арзандаи ҷаноби олӣ ҳамин аст, ки ҳар мавзеи минтақаро аз ҳамон шоҳ фарзандои бигем нобиғадори ҳамон минтақа истифода мебаранд. яке аз фарзандои ин минтақаи водии ҳисор шоҳ Неъматуллои ҳисорӣ ба ҳисоб мераванд, ки ишонам аз ҳамон хаттот ё китобаткунандаи ҳамин ҳарфҳои бисёр зебо ҳастанд, ки ба номи шоҳ Неъматуллои ҳисорӣ, яъне хираду андешаву тафаккури ҷаноби олӣ дар самти ки боз ҳам ҳавасманд кардани ҳамин мардуми минтақаи ҳисор барои китобнависиву ҷалби мардум барои фарҳанги гузаштаҳо бисёр як нақши муҳим ва як тӯҳфаи арзанда ҳаст. инҷа бо ҳастанд бо хеле қадимтарин китобҳое ки рости санадҳошон баъзе вақт таъхир меёбанд, баъзе вақт санадҳошон пеши ҳафоми ва асрҳошон. инҷа дастхате ҳаст. хоб дастхате навишта шудагӣ аст, ки дар бораи илми фалсафа ҳаст, ки дар асрҳои 17 ва 18 ба ҳамин тариқ дар бораи фалсафа ва илми фалсафа китобе навиштагӣ шудагӣ аст, ки бисёр барои мо ҳам ҷолибу барои нафарое ки дар донишгоҳҳо фалсафа мехонанд бисёр ҷолиб аст, ки аз болои китобҳо кор кунанд ва маънии ин китоб на ва балки нависандае ки китоба нависта дар кадом маънию фалсафаву дар кадом фаҳмиш қарор доштанд, болои оно метавонанд кор кунанд. ва китобҳое аз ҷумла чопи литографии Қуръон ки хеле қадимӣ ҳаст, рости мо солша муайян карда натонистем, шӯъбаи ташхис азбас ки мо надорем, аммо дар маҷмӯъ аз варақҳо ва аз чизҳош вақте мебинем Қуръони карим хеле ва хеле қадимӣ ҳаст. на камтар аз 200 ё 300 соли ҳаст, ки ин Қуръонҳо чоп шудагӣ ҳастанд. паҳлӯи дигар як чиза ман барои шумо хотиррасон кунам. ҷое ки хат ҳаст, ҳатман бояд қалам бошад. ҷое ки қалам ҳаст, ҳатман бояд рангдон бошад. шумо як санъати ҳамин рангдону қаламдона бибинед, ки дар асрҳои барои мо хеле тӯлонӣ дуртар, ки метавонед шумо наздиктар бо сабт кунед, ки ҳамон замонҳо ба ҳамин нақшу нигор, ба ҳамин бигем ки
فرهنگ ملتی ما مردی ما قدر آموخته بودن که رنگدان و قلم و یعنی هر چیزایی که بود از همون وقت با یک شکل امروزه سوینیر میگیم ما یک تحفه به همون مانند ساخته و به استفاده میدادیم. این برای ما بسیار مهم است. و اینجا پهلوی دیگر اینجا مهرم است نه؟ مهرم هست. مهرهای شاهی بودن اینجا، یعنی عصرهایی که شما میبینید عصرهای 13 و 14 که برای 17 و 18 برای مهرگذاری یگان خط و دستخط ها از مهرهای شاهی استفاده میبردن که این هم دسترسی ما و شما شدگی است و ما و شما میتونیم از اینا آگاهی پیدا کنیم. این هم چاپی لیتروگرافی است که در بخارای شریف به زبان فارسی غیاث اللغات یکی از لغت‌های بسیار بسیار مشهور و معتبر است که به زبان فارسی چی کردگی است، چاپ شدگی است و دسترسی خواننده و دسترسی طالب علمای مکتب بخارای شریف بود و از این کتاب‌ها استفاده می‌برند. امروز وقتی جوانان را اکثرش وقتی از این کتاب‌ها اگر پرسان کنیم، شخصا اونایی که امروز علاقه ندارن خیلی باور کنید از این کتاب‌ها و از معنا و هستی کتاب‌ها دور ماندگی هستند و یکی از راه‌هایی که جوانای امروزه را با همه آشنا می‌کنند این سیر آثارخانه است و شبکه شما هم یک تبلیغات خوبی میشود برای جوانان که از تاریخ قدیم خودشون بیان بینن، از باب و اولاد و اجدادی که واقعا دارای علمی هم دنیا هم فلسفه و هم آخرت و هم یعنی منفعت میرساندگی فایده میرساندگی بودن و بیایم بفهمن و از لباس هایی که شما میتونه یگان نظر کنی و گذر کنی لباس های قدیمی و یعنی ما از چی برمیداریم که در سمت لباس پوشیدن و در سمت علم که دو چیزی که امروز در نقش مهم در جامعه دارد که علم اساستر است. گذشته های ما از خودشون کتاب موندن رفتن، گذشته های ما از خودشون قلم و رنگدان موندن رفتن تا ما آمده فقط تماشا نکنیم بلکه در معنای همون اندیشه کنیم و ما هم از خودمون حداقل یگان کتاب به اصطلاح روسی یگان برشور هم باقی مونیم که فرزندای و نسل بعدینه ما بدانند که پدرای ما باباهای ما همه صاحب کتاب بودن، صاحب خط قلم بودن و این یک فضای بسیار زیبایی می شود برای فهماندن جوانان که از این گوشه ها در آثارخانه ها گذر کنن، نگاه کنن و آگاهی پیدا کنن. شما میگفتید که همین کتابو در همین جا همین چند کتابی که هست همین خاطر محدود میشود یا اینکه در یگان جای دیگر با هست با کتابو؟ راستی در آثارخانه ما نزدیک 67 کتابی که با قید گرفتگی هستند، کتاب‌هایی که هم خیلی تاریخ‌های قدیم و کهنه دارند و بازم خاطر رسان میکنیم که چون اکثری کتاب‌ها توفه شدگی هستند میارن توفه تا به امروز میبیارن. بعضی کتاب‌های هست که میبیارن ما از مد نظر میگذرونیم همچو گوشه و از نام فلان انسان از نام فلان آدم گفته در زیر همون کتاب درج میکنیم همچو توفه در همین آثارخانه گفته ما تا به امروز بعضی کتاب‌ها را قبول میکنیم و باز نگفتن امانت تکرار هم باشد یکی از ارزشترین و ارزشمندترین کتابی که در این آثارخانه هست و این آثارخانه به پررگی پوره میکن همین کتاب شاه نعمت الله حصاری است که از یعنی خودی کاتبه برای نویسنده یعنی کتاب برای نسخه بردار شاه نعمت الله حصاری است که ختم کرده یعنی بخارای شریف دانشگاه مدرسه بخارای شریف هم کاتب بودن و این کس و هم شخصی بودن که بسیار تا به امروز ما و شما یاد میکنیم و ارزشترین تحفه‌ای که در این آثارخانه هست از جانب جناب عالی برای ما نسل بعد نه تحفه شده. یک کتاب دیگر هست همونجا ما جا گذاشتیم دربارش نگفتیم بسیار قدیما میتوبد بعد حجما هم کلان میتوبد. سلام باشه. این کتابی است که شما را دقت ما را جلب کرده. این دست‌نویس شاهنامه است. شاهنامه فردوسی است. خیلی قدیمی است. شاهنامه بی‌زوال است که واقعا وقتی میخوانی کتاب آخر یک معنویات دیگر یک فهمش دیگر میبره. این شما را به سبب از خود همون گوشه
بگیم طالاب آره گفتم که خود ایسو آوردگی کتابی باباتون و انم شاهنامه است شما را همو گینای تاجیکیتون و گینای وایتون کشید سوی بالای کتابی باباتون سلامت باشین خب امی استاد غریب گفتن که ما یک قلم در خدمت امی استادخانه سپردگی هستیم بله اینجا هستم من برای شما امو قلمدون هم استاد برایش گفتن که قاری سوری گفتن از قاری سوری گفتن ما یک قلم هم چون یک ناسخ بودگی کاتب بودگی در همینجا ما وای کردیم پیشنهاد کردگی هستیم شاید امیده باشم من معلوماتی را ندارم نه که قاری سوری گفته باشد قدیمترین و یکی از کهنه‌ترین رنگدون و قلمدون همینا به حساب میرود خیر очилди бетоб насиб бошад мо дар нақша мегирем бо устодам меравем аз наздик навор мекунем дар бораи санъати хаттоти он кас барои шумо навор мекунем хуб падруд то наворҳои оянда морам аз шумо хоҳиши мо ҳамин аст ки аз чунин ҷойҳои ва маконҳои таърихие ки барои зинда кардани хотироти шумо барои барангехтани ҳисси миллӣ ҳисси ватанхоҳии шумо кӯмак мекунад омада дидан кунед ва фарзандони худро тарғибу ташвиқ кунед ба чунин ҷойҳо маконҳо ва мо низ дар наворҳо ё ин ки сабтҳое ки дар оянда мешавад аз дигар гӯшаҳои осорхона барои шумо навор омода мекунем мо як навори дигар дар бораи Тоҷиддин Муҳиддинам аз ҳамин гӯшаи осорхона кардагӣ будем барои шумо гузошта будем падруд то наворҳои онда хуб зинда бошем